keretanya. Oh yang saja. Payah bang temu. Dia wajib dah hoi pedung. Kam dia kayak semikir dia hoi ada jangan tepak punya anak kereta lagi nyo. Ngapoi si him lo. Pasti nak job EU. Hanya lain dah hadirkan mestinya. Assalamualaikum him. Baik ke? Ijang hah? Pak jalan? Dia apa ijang dia kau pak jalan? Pak kau. Yang betul him kau pegah, baik kata mengalung. Yang betul kau pegah. Pak jalan, nak ni? Nak kafe? Yang betul kan ni? Nak kagalan belakang? Nak tanda ji him no. Ya sila ji wadah nak bekah. Rak topik. Baju bekah nak kau kan? Nah, yang kau betul him. Jadi jino drop baju orang hinan. Nah di daerah-daerahnya kau betul bekah him. Contoh tu tolong ya colong. Yang pasti nak orang di lingkungan hinam. Langsung kita meluncur ke nam. Okey? Tenang ni. Nak apa mo? Dicai bini, baik itu mengekah bini. Okey. Gak. Waalaikumsalam. Kayaknya lah. Tak payah bicara kereta lagi ngopi. Aduh. Nyan pat nah. Bang, dah dia. Hai bang. Cepat. Hai. Jadi mana cerita kan? Iran tu kafe Milky Way depan. Depan lawan Milky Way. Mana depan Milky Way? Urut panel Iran tu. Ini Milky Way nan depan. Milky Way je pat bina jalannya. Pokoknya nu sedap jutaan. Iran ping saya kurang. Ni calon saya kenal. Ni calon saya nan dengar. Kau belum. Dah betul berarti Hana salah le. Memang mata tihim bere. Metemang. Barahim yang lagi nyau ira ke. Bara cocok dah pakai orang lagi nyau. Kalau keretanya pegang. Nyo barota na urus. Bang. Nyo pasti drone cuak keretanya. Pane na baro na urus tu kena pa jobu. Dipegah na lepeng, ngacok peng, watena peng balik acok rumah Honda. Bena pengelong. Kereta long 3 minggu kagak ada. Memang 3 minggu likuk bang nak terus kena koyan. Kan. Nya pasti drone cok kereta long, jino kayon hana je mengaku aja. Baga-baga nya kereta long ngau. Han pete kereta long ngau. Kon wah. Kereta long ngau. Han pete nya kereta long, han pete. Ya, bukti ni kalau foto Pak. Kalau foto. Hai bang, nyo foto berangkat sana. SMK na. Ku berangkat nah. Nah, tengka ji nah. Nak kalon. Puhana tengka. Orang ku pudu ilung, karak tua aku. Apa tengka melu? Melu nak pampang. Tengka ya. Kan? Nak kalon plaknya sama kan? Cina kalon. Sama puhana, sama kan? Sama yang kereta long puhana sama. Mengkaji ben berdawa. Nyan ka betul bang lagi orang pegang kuno. Dino baik mengawi hele tata mule tata jipi wujud. Jet nya lagi nyan. Nya aman ni kan? Aman. Mantap. Memang hana salah figamian. Iu tamau dalam, iu ajet iu leu. Memang rasa
minuman di Milky Way-nya nak. Ah, mantap dah. Karak tua kue. Apa lah? Ini apa jauh kue ngantikin? Jit, pura-pura lagi awak lampelom. Pura-pura lagi awak lampelom mana tahu ya. Bismillah. Bereh. Nyoba ya ada pegah. Bak cedera katanya bahwa minuman di Milky Way, makanan di Milky Way, oke sekali. Pegah. Bak fihim, ada pegah. Bak walain, ada pegah. Mesti bertepuk. Apa lah mitihim? Halo Im. Waalaikumsalam. Kalau kejar yang pau. Tapi kan gue udah mengelung dalam gue aja iya kok berat mangat. Gue pikir berat mangat. Tak payah ngantikin tak kau now. Kau tahu kau nyai drop ke dia kakau ngabak ke kuenya. Pung. Sodot. Apa lah? Hai, nyampe ajak bagah-bagah haji jinau. Apa nyan bengih kebanyakan TU kanyan? Kasih kami go ke pegah. Jut. Kabar. Kapres Yunan, bah. Uji iya le, bah. Kapres ju, bah. Jut. Waalaikumsalam. Macam-macam itu himnya. Tapi hanjit tak karat. Kok berat mangat email kiwe-nya.